Bafowethu ake nginibingelele nginamukile kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video. Indaba-ke evelayo njengamaso losinilethela zona zinjengoba-ke zinjalo wakho gcinizela usubscribe uzozitholela-ke zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Noma-ke inkantolo yomthethosisekelo isisichithile isicelo somkhonto wesizwe sokuvimbela ukuhlala-ke kwephalamende likazwelonke ngoLwesihlanu. Inkantolo-ke ithi iqembu bekufanele-ke lifake amaphepha ngokukhulu-ke ukushesha. Uzokhumbula ukuthi-ke umkhonto wesizwe uzange uneliseke mayelana-ke nokwamavu noma-ke ngamavuthi, so base benquma-ke ukuthi-ke beyise-ke enkantolo ukuthi noma-ke kungavumeleki ukuthi-ke kumemezele-ke ukuqala-ke kwephalamende.